Bafowethu ngeke nikholwe iBlue Nation lokuqina livuma uMthandeni SK-ke livuma ingoma iDubai nayo lensizwa okuthiwa uNhlanhla Ntshaba. Ngicabanga ukuthi-ke abaningi bayayazi nanto uDouble Phelela awuyizwele. Abamanga lihle iqiniso bafowethu. Mabamanga lihle iqiniso ngizolikhuluma mina ngomlomo wami uyabo. Ngoba ngiyaye vele ngithanda ukuthi ngingabisiyo lenhlobo le uyabona ethi mayilalela into iyilalele ngenzondo. Into nje ngeke ngivule indlebe ngivule ingqondo yami mase ngiyilalela ngokukhula ngiyizwa ukuthi ithini. So bafowethu lihle nje iqiniso selikhulume bafowethu. Ukhiphile uMthandeni laphana noma hu bathi kodwa nale TV velelani manje. Ukhiphe wena TV ukhiphile uMthandeni ukhiphe Victory Shumahu isiqojana lesiyana uyabona. So bafowethu ngizocela nje ukusho lokhu ngowami umlomo nangowami umbono uyabona. Imnandi le ngoma bafowethu. Imnandi le ngoma bafowethu. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi mabe ngibona ngithatha ifoni ngiyibhekisa ngakimi njengoba bengazi ukuthi ngiyiBlue Nation banokuthi mhlambe ngizokhuluma uyabona ngopresident wakaBlue Nation. Cha bafowethu ngithanga ngeke ngishintshe nje ngihlale kuMthandeni igcwame elisha ngincome umsebenzi wakhe uyabona. Injalo indaba bafowethu-ke umlandeli-ke kakhuzana uMpokampokoso-ke lo oncoma ingoma emnandi esikholwa ukuthi-ke akukho kubi akushilo kodwa-ke kube ukuncoma kuphela. Mina ngifisa ukuzwa uvo lwakho umbukela lasemakhaya wena-ke usuyizwile-ke iDubai ukuthi-ke uyizwe kanjani nakho-ke inconywa-ke ezinye zeyinsizwa-ke ezisaphotha amanye amaciko akhona endimini okuyinto futhi sithi-ke inhle kakhulu. Bafowethu njengoba ngakuthembisa ukuthi ngokuthatha ngikubeke njengoba kunjalo cela futhi sihlangane kwezinye.